Circle Office angkang muja Sarkari Gaung Bura do anchelang si press meet ke phapon. Dhansari APHLC aro atum pen 60 dollar puthak chirok tok amai kangni. Ingdeng Troxy All Karbi Anglong Intercollege Karbi Cultural Competition ke paman pon. Karbi Anglong Live Karbi Prime Time birtang ton pen arju panikha. Ola samang bong kaddu kawe pen district Hongkebra phodu. Lapen along tina district ar lositami Sarkari Gangbura du. Lapen Sarkari Gangbura atum pen pinangan government asayalong ki claim jirap tun bom wang ik bom lo. Assam State arlo kaddu kawe pen district Hongkebra pho angbong Dima Hasau lapen Karbi Anglong district arlo kedo Sarkari Gangbura atum henlo achiklo abainong kijum nai. Athema Assam State arlo kaddu kawe district atum Sarkar Gangbura atum ke suri sirkep atangka achiklovang abainong chilong pon iklo. Sitame Dima Hasau lapen Karbi Anglong district arlo kedo Sarkari Gangbura atum ke nonpu ansitami achiklo abainong suri ke thom ansi longpot chotlang lapen lata chiklo John Phopen batai si ansi chilong pon chotiti. La sipini tong sekot Phuluni Circle Office angkang moja do an Sarkari Gangbura atum pen chilang rapet si tong sekot press meet के फापन इंग्राजी 22 नवंबर 2023 तारीखे हमार कार्बी आंगलंग जिला केंद्रीय कमिटी सरकारी गांवला हई हमार कार्बी आंगलंग ऑटोनोमास काउंसिलर मुख्य कार्यवाही सदस्य तथा जनप्रिय नेता सीएम सारक आमी स्मारक पत्र एखन दिया হৈছিল जे कार्बी आंगलंग सरकारी गांवला हकलर Assam or trains administrations of justice at ruler 1945 আৰু 1954 মতে সরকারি গাঁওবুঢ়াসকলৰ সমস্যাসমূহ চাই আহিছে গতিকে ব্ৰেছ টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল গঠন কৰিব গৈ আছে এই ব্ৰেছ টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলতো আমাক সরকারি গাঁওবুঢ়াসকলকো স্থান বা সদস্য দিয়ে যেন লগতে 1945 আৰু 1954 আসাম প্ৰটেকশ্যন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনছ অফ জাষ্টিছ ইলিটো কাৰ্বি আংলং সরকারি গাঁওবুঢ়া আফান Assam atum jitula administration of justice of rule 1945 pen justice of rule 1954 jitula so aron ateng pen Karbi Anglong Sarkari Gangbura atum phata langpon bom solai bom chari bom se onariam kadau kabe anda pipon bom si wang bom lo lasi ahala bangso 22 November army jitu press media ki hang nangkok alam thege lalo ilitum Karbi Anglong CM sarapan memorandum kipi 22 November laso kipi aputhake jitula Karbi Anglong angbong rongasar Karbi rongasar atumaphan jitula village court lapen village council lahai kipi kepajir pu alam the aputha militumta sorkari gamra ahin beta association ahin beta militumta ningaklong ta che dondoniklo kroidoniklo thik la sota taksi la Karbi rongasar to bhanji tu village court বা village council la so kipi along jate jen sorkari gamra atu bhanta ho British ahud adin pen
and pen Assam jitu administration of rule 1945 pen 1950. News report, Karbi Anglong Live. Matijong ni phai cricket homani Diphu Rongmirdan Community Hall along All Party Hills Leaders Conference mati EPHLC Dhansiri Aro Atumpen 6 Sidoloputak Chirok Tokamai Kang Nipon. Bangso Mai Long Pen Penangan Alam The 6 Sidul Aputak Chetan Chimum Ponlo. Bangso Mai Long Dhansiri Aro Mai Phu Mohan Singh Tokbi Dun Mai Phu Jir Song Inti Anparta Penangan Klembang Piatum Chetong Dun Rinti. EPHLC Dhansiri Aro Amai Phu Mohan Singh Tokbi Hin Pen Kaningji Ponatingki Non BJP Rachari Asong Pen Unity Victory and Prosperity Amai Kibi Pon Aretki Aliavi Athe Karbiarat Kachingri Aphan Mute Kiche Kebe Aso Tumsi Chingri Rongpusi Ningje Ponlo Anparta Halapu Inut Lothan Bangpi Sorkar Avoreng Ki Khibom Sabina Teronpi Kolonia Long BJP Amai Hood BJP Alek Chevek Donaret ke Chok Chit Hektik Lokputa Ningje Pontu Lapentu Kedamtang Amria Havara Long BJP Rachari Asong Pen Unity Victory and Prosperity Amai ke Padopon Ahut Men Irui Pen ke Chohiti Kangkir Pichek Pen Kiduk Kelak Ararapan Chojor Cholang Apor Ahut Lapuson Kivi Aputakta Pinrem Pontu No long take long service ke claim tang inu Sabina Teronpi Ali bangke non nu kapre BJP meeting long ta BJP aputu kubdurong pusi teglong so news long ta lasi inut service holder manin del bangke lake political long ke chiju dunu athe pima dada ke political along ko son chiju no daima akam masih prekda Hada bange duty do ada prang pasi duty ceklem ni teacher duty bolte Osmar fan lang pamenai than pamenai ji aportin pensi kamda ceklem nang ji asi political long yang si lahai BJP phutu kudun rong pute la bangke chok cheret po asi nili pachini ji rar fan la bosa anu kaprek da long kaprek da dokok da hai Sakuri claim tung BJP party long claim nu rong pu bangke chok cheda ji la sila officer tum ta hai chilang nang po je staff tum jong si politics la involve rong polote angke hadak office kam mangke mi wedat po parok tum mang sa ali dopik la pujo la si ni tum bang pudam ni la so kibi bangke Ali weda jibon karbi tumhan bangke parok tum sing tangrong loke lepen ke non media long da theglong lo ni tum non ke wang ji February chek loke UCC ta Assam long wan po busi news long theglong lasi lasa allo bangke thengno pulete wan weda nangi ba parliament long ta pon pedera papas pede nang pusi ni tu mang ning jeng tung athe lasa allo bangke khaibari me tum bangke reng du ni tribal tu bangke la bangke akijok wanabe News Desk Report Karbi Anglong Live. Karbi Lo Charlie Jutang Aterang Mate KLJA Atumpen Chepatir Piponsi Ingdeng Troxy All Karbi Anglong Intercollege Karbi Cultural Competition na jamek Diopani College along ke paman pon. Bokajan Subdivision ke parlopon Borpothar Police Station adung het kedo Diopani College along ke damtang ni phai Krei Silapen Krehinier ni Nini Apharman Ingdeng Troxy All Karbi Anglong Intercollege Karbi Cultural Competition na jamek ke paman pon. Lason si Karbi Lo Charlie Jutang Aterang Tiripi Amaya Tumpen Loki Charlie Bomariso Ejang Mate College along Loki Charlie Bomariso Ejang Atumafan Karbi Ajutang Jubat Nimrokom Kepang Chopon Thekji Lapen Kangthur Ponji Akemang Kedo Pona Joksi All Karbi Anglong Intercollege
cultural competition nang bipon bom wang bom pen pining an ningkan troxy ang deng an nang pleng tanglo labangso all Karbi Anglong Intercollege Karbi Cultural Competition ke paman ponalong sinja tiso Karbi Lo Charlie jutanga teran tiripi amaipu KLJA Kongchun Bang Akas Rongpi Lapen Diopani College of Principal Boson Rong Parpen ke chenglok penangan kethe kidinga tumpen cherap cheto ponsi all Karbi Anglong Intercollege Karbi Cultural Competition jamek kibi pachun ponlo Bangso jamegalong Karbi akhaya jutang nim rokom jesemet pet rong kitong kachepati pen pangcheng ponsi KLJA alama ingthur ponlo Bangso Phia College tin pen kewangate ran atum angbong nimso kirung bathili ke ap langthe pen ke kat sonsuri kache san pen ke danglok lun barim alun bong oi bor et lun sampung hai hui kache pati padoponlo Karbi Lo Charlie jutang ateran Central Committee pen Bining asingkan phan Ingdeng Troxy all Karbi Anglong Intercollege Karbi Cultural Competition Suriring ko raga thongphan nilitum Depani College long sinang jongpon lo nang jongpon pen nilitum boha ke chaklong labake kopai ke mi pusipulo daga college bangke nilitum belek college pen langda betul daga bangke sabu dim klong bangke building mukha temporary side la sita nilitum dim long nang jongsi ladas tame college bang laan Karbi Anglong kangpi kacicip luk bukalila lapen dak debok tehet surupathar ba nilip ba dep even depani tum sumana rab semake depani college kona lok din karju dum dula Ingdeng Troxy all Karbi Anglong Intercollege Karbi Cultural Competition ke paman ponalong kaddu kawe pen college inquiry si an chitong ponlo La Solong Diopani College, Bokajan College, Eastern Karbi Anglong College, Difu Government College, Rangsina College, Difu Commerce College, Pranab Jubilee College, Samson Singingti College, Thongnok Bay College atum pen kichenglok penangana college atum chetong dunsi, Aliralon pidunsi mesen pen pachun pon. Kan bang kena kasi tong produce kami isung di boy mate satu exam to ko kajot alang itu penenga bangke nang seperti itu ni dan ini ya kolej bangke la bang so or Karbi Anglong Intercollege cultural competition lo bangke nang seperti itu pen alang itu lo ta seperti itu Bali Bathar ben presenterang Karbi Anglong live Kidamtang mati jonga chikloni pai krehiniar ni Lumbajong constituency MAC Johnny Timonga Hinpen Arta ke ong Sarpi Lapen Hemepi Atumaphan Aning Kang Sampen Peko Keron Pon Lumbajong MAC constituency ang kangalong MAC Johnny Timong Pen Arta ke ong Sarpi Atumaphan Lapen Hemepi Atumaphan Panong Ponsi Paksuri ke thom sosia Pekok Akijoy Pen Keron Pona Birta Long Ponlo Kidamtangar ni Lamding Road kilometer pho Thesojur Sri Kangnep Lapen Dipualong Sitami Pekok Ron Ponlo Sonsi Matijong ni Pai Kreisiar ni Lethot Sitami Disama Lakhahini Sarmen Hanserong Along Tami Artakyong Asar Pilapen Hemepi Atumaphan Bangkharo Sosia Tumaphan Pekok Kiron Pona Jamik Padupon Pusi Birta Ripon Tulong News Report Karbi Anglong Live Tang Tepini Karbi Prime Time Birta ke lapan si kang ton paniklo